Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Imashinataq alli nishkakunataqa chaskina. Mantak Diostaqa ñuka almawanmi alli nikuni. Ñukata kishpichik Diosmantaqa ñuka espiritupimi kushikuni. San Lucas 1:47. Mariapaq kawsaypi Dios kayashkata churashkaka mana pakaypaq karkachu. Paymi shuk wawata chichu karka. Kutin mana shuk mayhan wawalla karkachu. Uni watakunata Israel shuyakushka wawami karka. Kaypi mana ruray tukuypaqtaqa Mariaqa adorashpami kutichirka. San Lucas 1:46-56 kamaqa Diosta shuk kantashkami Maria mi kashna nirka. Payta sirviq ñuka wakchataqa rikuwashkataq Mari. Kunanmanta pachami ñukataqa wawan kushikuq warmi ninkakuna. Tukuyta ruraq Dios Mari ñukapaqqa hatun allikunata rurashka. Paypaq shutiqa hucha illaq Mari. San Lucas 1:48-49. Mariaqa mana hatun tukurkachu. Payqa Dios kushka regalo kashkatami rikurka, shinallataq chaskirka. Imashinami Mariapaq kawsaypi Dios ima may sumaqta rurarka. Chay shinallataqmi tukuy ñukanchikpipish ima may sumaqta rurakun. Paymi shuk hipapaq rurayta shinallataq tukuy ñukanchikpaq shuk propósitota charin. Tayta Dios Mari ñukanchiktaqa Cristo Jesusmanta musuqta rurashka. Payqa ñukanchiktaqa ñawpamantataqmi allikunata ruraqkuna kachun munashka. Chaymantami kunanqa chayta paqtachichun musukyachishka. Efesios 2:10. Mashnata ñukanchik dones espirituales manta yachaqchayashkata shinallataq ñukanchik kawsaypaq Diospaq hipapaq rurayta chaskishkatami gentikunaqa hawalla ñukanchiktaqa riqsinkakuna. Shinashpaqa imashinataq kutichishun. Diosqa paypaq dones espiritualesta chaskikpimi kushikun. Shinallataq payta hatunyachinqapaq ukupaqpi. Chaytami Mariaqa ruraq karka. Hatun tukunaqa ninmi ñukallataq kaytaqa rurashallami, mana kashpaqa mana kantaqa ministinichu. Kashkatatek rikuqpiqa Diospaq fuerzawanpish mana huyipaqtapish llakishkallawanmi imatapish ruray tukunchik. Ñukanchik kawsaypi shinallataq ñukanchik kawsaywan Dios imata rurakushkata shukshina ashtawan Dios solupagi ninami alabanapish sirvinapish. Yuyarishun imalla ruray tukunatataq Dios kakushka. Chaykunawanqa mandak Diosta hatunyachikunichu. Kampi kanwan imata rurakushkamantaqa kikinpi yuyanapaq randika Diosta yuyarishpa kushichi. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.